Pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Paja Games HD. S vama je Paja i danas ćemo raditi još jedan tutorial. Evo da vam pokažem, na primjer, ako se pitate zašto meni ovako spori internet, čekaj, zašto meni ne piše koja je brzina mog interneta, na primjer kada uđete ovdje pa vam ne piše. Pa ljudi, možete da odete na jedan sajt, evo ostavit ću vam link u opisu ili deskripciji ovog videa, pa da krenemo. Ako ukucamo, može, evo imamo ovdje, ali evo www.speedtest.net. Kad ljudi, evo da mi se učitam. Kad uđete već možete vidjeti, imate speed test, imate i ping test, a imate i net index. Ljudi, evo, ovo je moja, ne znam šta je to, a meni dalje ne piše brzina. Evo, begin test. Ping 13. Download speed. Eto, to vam pokaže sve. Koliko otprilike download ide brzo i koliko vam internet također ide brzo. Meni je 6 megabajta po sekundi, a ne znam, meni nešto ide sporije, možda, okej. U redu je to, i vidite, upload speed nije neki, manje od 1 megabajta po sekundi. Ali dobro, neke jače igrice mogu meni brže, naprimjer kao što su LOL. Ne ide mi baš 0,88 po sekundi, ali dobro, ovo je, šta misli da je ovo dobar internet? Nije, znam da nije ni dobar, a nije ni loš, pa eto da vam samo pokažem tutorial kako možete vi to da uradite, lako i brzo. Pa ljudi, nadam se da ste uživali, like, share, subscribe, znači, ne znam. Ovo je tutorial lak, jednostavno, pa vidimo se u sljedećem epizodi, zdravo!